Khotso bana ba papa khotso batho ba ratwa ke ntate Modimo. Ke rata o tsamaya ke lo bua le batho ba ba re mama haholoke. Ke rata o bua le batho ba ba re mama haholoke lefu lena le nqetile. O mong o re mama re mo bone ebile re mo patile o fitile ka hara bolwetse. Mara le hele mo patile ke a tseba hore wena o santsane o ipatlisisa hore bolwetse bona bo mo qetile jwang. Utlwa lentswe le ke tlang ka lona ho wena ngwana morena ke le reng o ska rata o tseba tsa more fela tsohle di lokile nna ke dumetse fela. Tsamaya o bua mantswe a reng tsohle di lokile nna ke dumetse fela hobane ha hona modimo ya lekanang le modimo ona o ke mo tsebang. Tsamaya o ilo fola. O mongwe tle ba re ha ile selemo sa 2022 nka ke ka se lebala ka lebaka la hore ntate o ilansia ka mpo mme ke ilansia. Tsamaya o bina se fela se sereng tsohle di lokile nna ke dumetse fela. Pheposu ya ba bang ka tjeko ke letsatsi la bontate ba bang ha bana bontate. Lebakeng la hore ntate wa hao a ska ba teng ka hara bophelo ba hao is for the purpose of God to work about you. Ke ka lebaka la morero. It's about the purpose. Morero no le teng. Le ka hara maemo ao o ntso phetse hona le ba bang ba se ba hodile ha ba sheba morao ba re ya mekile a bapala party ya hae kampo ntate ke la e bapala party ya hae. Jwale bana ba morena samore it is for the purpose ke ka lebaka. Tsamaya ngwanaka o tsamaye o re etsa proud. O ska re nna ke ka lebaka la hore ha ke na yena ka lebaka la hore ke fetso mo patama obane ke tlo etsa jwang ba ne ba ntse ba sina yena ba etsa jwang. Tsamaya o ipotsa potso o re ba ne ba ntse ke phela ntse wa ka a le teng bona ba sina wa ba bona ba ne ntse ba etsa jwang. O ke ka lebaka hobane modimo wa tseba mo ankisang teng le ha o ka mo hloka lefatsheng ngwaneso mara tseba hore semoyeng le hodimong hona le ntate ya reng ha o wa ka lengwele ha re o mpitse fela ka lentswe ke ntate o sa mo founeleng ka airtime ke ntate o sa batleng hore o mmatla hore ba re ke utlwile ba re o kene kae ke ntate wa re mo tsamayang teng nako yo yohle ha o bona hore dintho tsa hao di a o makatsa di o tsielehile o mo bitse le ka ha lethabo o mo bitsa le ka hara lethabo cause it is for the purpose. Ke Dr. Gogo Manzini ka zone 3 modimo a letse hantle ka Kriste morena amen. Le ska lebala bana ba papa go subscribe thumbs up lo like page ka ntwe khole ke ratang ka molaetsa ona ke rata gore molaetsa ona o tsamaya share please share family. God bless you.